Naimbag nga orasyo papagayam. Dahiti manan ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, amang kabkablaw, kada kayo itinaragsak ngal daw kan orasyo amin. Well, ti surat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat nagapok ni pagayam tayo ang naglingad itinagan nga angel. Ngamsak bay na, ituloy tayo pa iti kumablaaw. Hello ka ni Ma'am Gina Umutoy, ni Stephanie Fanny, ni Jojo Salazar, ni Teresita Coloma Gabuyo, ni Lauk Lauk Vlog, ni Jan V. Sarceda, Leonora Bautista, Betty Segundo, Jovelyn Garcia, Rogelio de la Cruz, kan ni Loida Hidalgo, kan ti si Bubukala Pamilyana, dita Binalunan, Pangasinan. Intay nga ro na ituloy abasaan, ti surat ni pagayam tayo naglingad itinagan nga angel. Kastoy ti konana, Dear manang biyanang, narigat ti panagbiag anabangunak, tamarigrigat dagiti dadakkel ko. Kat adu kami agkakabsat, at dakabsat ti ama kamang tultulong kada kami. No awan kanen may, niikit ko ti kanayon ngasit gan may. Iti may sangal daw, pimasyar ni Auntie Helen iti balay may. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Matuyag di mitubog tinyaw kabagi silain. Uminom ka. Nasami day ta. Ay na, agyaman manong lusyaw. Imadumit gaya man ti bungat nyo gyaw. Wain, tanagag mga bunga tinyong itaropayan. Ala, ipapas mo ti uminaw, kain mangan itinyaw. Yawi bunto tadaduman o di mo maibaos. Ay kitwan amanaw. Ay wan, iso nga imaya. Tano kayat ni Jay mga anak mo, umay ijay balay, tatangdanak ngaglaba. Agdalaws kin aminun at trabaho ijay balay. Di babaunan nyo nga ay aday. Ay na, nagawi din ijay probinsyada. Tawan ka no ti mga sikaso kadagiti anak na. Taga-bro din ti asawa na. Kastaya. Ikinula ka kaya ni Jima kawin na. Tawa mo lararamidan na diti balay. Una, tapno makatulong matkin ka manaw. Kasaritam tungro di ka anakam kabagays. Tadamagay no kaya nati sumurok ka. Siya kon ante, siya kon taalaan niyo. Anya? San nga bagay ni Jima tagtrabaho iti o nagtibgalay? Taadasad sa dut na dayjay. Anya? Iswasaklaktan ti tangdanan yung agbabaw ng tanagagatakmat ante. Ayan ni Jima aya, Angel. Ay na, ada dya silid na ang agsil-cellphone lang teraramidon na. Awan na mo na nga trabaho dayjay. Iso nga siya kunti ako yugyo. Mabiit lang ante tayo naka-agrubwat niya, ag-impa kay akmatan. He! Salaki! Unay matdag ito nga ason! He! Nana Helen, umayak man. Ay, adeng, adda ni Nana Helen. Apay, anyat masapon mo ka ni antek manang. Adda ko man ang patag nga ibagakan ko na adeng. Anyat ibagam nga ka ni antek. May papan iti anya diya tangay. Kwa. Aw, kuraing, dumadon ka Sumra ka dito'y balasang ka. Ay, dayjay magayam ni Nana Helen. Angel! Ingka mangisaganay ti merinda. Tapag merinda ni kuraing. Wan ante! Payadak tumot lang inton agsweldo nila kay kunana. Ay, wan, sigay. Ikan ka iti ut-utangam kuraing. Angam ag merinda ka paya. Tanagpaisaganak iti merienda iti kaanak. Ay, kaanakam day di ababae, nana. Wan, kureng. Putaw, tinaw na kapsat ka. Ay, hustuan, nana. Tapno adda katulungan nyo dito'y balayaw. Ante! Dato yan ti merienda yo. Manang, dato ti platom. Maangkan iti espagiti. Agyaman ak adeng. Sige, maangkan. Ay, ante, da kayo nga, anyat kalat yung nga kanan. Ay na, nabsugak pa'y mga road. Danumlatan, Angel. Sige, mabiit lang nga ron ta, ialaan kayo. Nagswerte mo't data nga babaen. Umay lagayam umutang nga magmerienda pa'y. Naglayangan. Madin sa diatoy Gun-gun daway handa matante kinasingpat ni antek. Ay, masapol nga palutpot ako ni Auntie Helen.
Lukas ta. Ado ti umay umot utang kada kayo, ante. Saan lang nga ni manang koreng? Wan, Angel. Ano pa'y nga rutim mo tang asan pa'y anak kabayad? Mabayinak mo't nga agsingir. Ay, Tama nga no awan pagbayad da balasang kaw. ala. Apay nga itultulok yo, ante. Awan Gundo wayanda kayo dagita nga tatao no na anos kayo unay. Agungot kayo ngamin pilitan nyo isuda nga agbayad takasapulan nyo mati kwarta. Ay katagbayad dan tulata ano at da kwartada. Narigat mo't no persa ida singirin. No talaga nga awan pa'y pagbayad da. Nasingpat kayo ngamin una, ante. Iso nga abusoon da matanda kinasingpat yo. Saan mo't siguro, Angel? Tamaawatak mo't ida. Tanarigat ti panagbiag da. Awan imbis nga makaurnong kayo, awan ata. Ipapautang nyo matgayam ti pensyon nyo. Nekitaan nyo ata, baka awan pang sweldo yo kanya kun. Ay, mangibati kayo iti sweldo, kante. Ay nabalasang kaw. Di ka madanagan. Tamakaswildo ka lata. Ante, agawid hakman, tay nakituludan da tatangkoy ti abas to da. Sigay ka anakan. Oh. At iti swildo mi taabulan, Angel. Ni, ento no may alawas pa'y mati pa nagsweldo, kante. Wan, sana balay. Tapno at da pagmarkit mo nga agawid. Ganda ito nayunak ti kwartam. Taigatangam datatang mo iti naimas asidanda. Kun mangalakan to kadagijay dilata nga impaw iti kasinsin mau manipod abroad. Ta sayang lang no saan ama ibaws. Adu unay nga min balasang ka. Sige nga rod, ante. Yagyo amin tayawit ko. Ado pa dagi dyan noodles ija ko sinangan nakita. Wala umamin dagijay yun. Ado pa iti sapatos nga saan nga maus-usar iti balayo. No magagat ka lakit di amang yawid ka dagijay. Yawid mo, Angel. Ay, kat magagata ka, ante. Uray ba doon no adya, isakok amin. Baklayak nga iawid. Nay, nagadumo kita insang-sang pa mo na nakaw. Ay, wan tatang. Hanyo nga pakibibiyangan dagita taila ko. Anya, Ada dyan lasen ko nga bagiyo kadagya kakabsat ko. Ada pa dilatakan noodles nga bagiyo. nangalam ka kita babadaw kas kadasap sapatos saya. Ginatang mau. Wag sama kita. Intad ni Auntie Helen. Napintas dagita nga nagapuy di abroad. Branded da pay. Iso nga ilakok ta sayang. Na, intinanti milakom kidain. Katuan branded nga road. Gatangan da itinangay na dagitoy. Hanyo ibagbagakan ni Auntie nga ilakok Taba ka anak to kanan. Manahilain! Woo! Ada kayaw! Agdigdigos ni Auntie. Apay, anyat masapol mo kanya na aya. Ay, pakibagam to, mga daka din. Amo na latang tigagarak tayong baga ako ni di kalman. Umay, samat umutang diato yung nga tao. Grabe mat dagito yung nga tao. Basta ag pensyon ni ante, umay di utanganan. Agyaman, nakitin pa utang nyo kanya na nahilain. Bayadak tumilang no malako ginwang kaw. Wan, di ka madanaga ng bawi. Awan problema kanya. Ay na, nakasingsingpot kaya talaga na nahilain. Agrang kay man nakagawad wano kapitan. Ay sigurado mga abak kayaw. Ngamin kayo na parabor kayaw. Managtulong kayo kadagitis kada kami ang mangurkurangais. Awan balak ko ang bawi. Kinuray man sa anak nga kandidato, makatulong ak metlatan o kayat ka. Nalakit di tada, malaksay no awan. Ay, kayo ang makidi. Ano na? Ay, sige nga raw. Diyak bayagan, tagpailak pa'y. Agyaman naman na. Manot inutang da diya nga lalaki nga ante. 3,000 kanakan. Kat kano-kano nga yung agbayan. Ay kat bayadan ng tumutla kano, inton malako na baka na. Siguraduan na lang Baka matnulok-lukon da kayo. Kaslamat nga bulili kung da diya nga tao. Las-lastugan na kayon samat. Saan mo't siguraw kanakan? Ay, kitaan niyo ante. Hang kayo nga paluk-luko kadagita nga tatao. Awan busan dati kwarta yo. Taitit kayo mat nga itad.
Katjag na ganiti kurengay, nagbayadan. San pa'y mat, Angel? Apay ngay, kunak man no bayadan na nga dagos di utang na. Kuna na nga bayadan na ito nagsweldo nila kay na. Awan siguro na bate, itisweldo nila kay na. Ado nga min anak da apagad-adalin da balasang ko. Kateng kayo singiran ante. Baka mayawawan dyan utang na kada kayo. Ay kat iyagdan tulat taa, inton adan pagbayad da kanakan. Mabay na ka mapanagsingayr. Adda niyan tayo, Minjail. Umay ka kadiag bayad iti utang mo, manong amboy. Saan? Umay ko kapanayonan, Tanabiting ki, din tayo inutang kaw. Sa nabali, tadantanin magatang ginwang kaw. Isuntaw, ti una kabayadan. Kunak to kat. Basta maala ni antik ti pensyon na, adaman na umay umutang. Ay, awan antik kwarta ni antik. Nya? Saan nga gaputan na siyangpat ni antik at gungundawayan yung matan? Diyan magunggundawayan. Utang kayo matan nga utang. Bayadan nyo pa yung mati mo ng utang yung asa kayang tumutang manan. No, hindi kat kayang kaya yung bulbulilikungan ni antik. Saan ta? Tada ako nga mangisakit kanya na. Iso nga pasensya kan, nga mawan mautang mo ka na antik. Ada pangaramatan na iti kwarta na. Awan na ba iti pensyon na? Iso nga pumanaw kan, manong amboy. Ante, siyak man dagkay daw iti pabor kada kayo tadta. Manya day ta kaanakan. Mabalin nga pautangan dakmat. Hagparami dak kumay iti paglakwak iti wagwag iti sango ti balay may. Wagwag kan kumkumporme nga mailakaw. Anya, sapay at dagatangag inton maalak ti pensyon ko kaanakan. Nairanamot. Ay, Oray kumano at dagbayad ka dagiti utang na. Tay supay lati alaam kaanakan. kat mabalin yung matisuda nga singairan, ante. Ay namabainak kaanakan. Kan narigat no pilitom idang agbayad. No talagang awan pa'y kwartada. Kasi damod. Naanos kayo nga minunay. Madimat lang no nasingpat kayo. Awan iya lang alang dati agbayad. No agululi kayo lang. Agungat kayo nga mina. Bugtakan nyo isudante. Ay saan Saan ko nga ugali ti kasta, Angel? Isu nga urayak latan no kaano ang makabayad da. Manang kureng, umayak man. Oh, Angel, siga magayam. Sumra ka Ay saanan. Ito yan ayan tiri daw ti pangibagaki ti gagarak. Imayak tabi na unak ni antek nga umayagsingir iti utang yo. Ha? Nabaybayagan di utang yo kan ni antek. May sa stressan. Gapo iti kapapanunot na kadagi di pa utang na kada kayo. Kare kayo nga kare. Nga mawan matungtong pala nyo nga kare yo. Nagtitiwod kayo mat nga agbayad. Ha? Kwa. Kinasarita ko ni ante, may papan iti utang na Naira na ngamin ospital ti anak ko, hindi nagsweldo nila kay ko. Iso ajak na kabayad iti utang ko. Ngam naawatan mat ni Nana Helen day ta, Angel. Di na ngamin kayat nga mabainan kayo. Iso nga nasaya at latatipan na kaysama na. Ngam ka na puno na kastao na nga pungtot na no ada di balayda. Siyak to pati pang ipapapasan na iti ungat na. Iso nga, mabalin ka din nga agbayad kanta. Kailangan na antik ti kwarta. Awan pa'y mat nga rod ading ko. Ni, Bakibagata inton agsweldo nila kay ko. Yag kunto iji balay dati utang ko. kaano nga agsweldo aya? Inton umay alawas ading. Sige, angam ne. Han mo man nga iyawawan ti utang mo Agsubliakin to umay nga lawas. Anya ti eksakto nga aldaw ti panagsweldo na. Tyson to ti umay ko. Tapno hanak nga sumanuble. Ibagam, anya nga aldaw. Kan anya nga oras. Anya nga manong amboy. Ayan di bayad mo nga kat ni kasapulan na nantik ti kwarta. Nalakom sa matang genuang mo. Agbayad ka na. Umayak ko maagbayad ang malamutan. Ibagam kanina nahilin tayo itong bigatin ti panagbayag ka. Mayak nga ro din. Di mo pala itad. Itad mo, tayo baunak ni antik. Kwa. Sige. Itag ko nga roday. Nagbayad mata ni manong amboy ante. Di, ipautang mo kanyak. Sige. Ala umawon ta imbayad ni ambaw, Angel. Ay, thank you, ante. Kan nagbayad kanugayam ni manang kureng inton umay nga lawas. Nagbayad taw. Inayon munto iti bulbuludam kaanakan.
Sige nga Rod, thank you ante. Urayak ti bayad na. Tapno umdas dara matak nga agipatakdar iti paglakwak ante. Ay, gayam, di mat nagpawit man na nensan ko manipod abroad. Adamat si mangpet nga package yo. Ay wan, ngamjak pa'y linukatan ka anakan. Apay aya ante, hanyo nga masangaw. No hanyo masangaw siya kung timang lukat. Lukatak daw, inton ka sa nga ikaw. Taiwaras ko nga itid kadagiti awanan akaruba. Ay na, ada kami nga kakabagyan nyo nga awanan ante. Iso nga da kami kumati unaan nyo nga ikan iti grasya. Ha? Pasensya kayo na ante nga makasto nga talaga ti panagsasaok, prangkaak, at least ibagbugak ti pudno nga riknak, kaysa matmapan kayo is istoryan iti sabali nga tao. Mala, lukatan tangarod ka anakan. Nay, nagadumanin nga isang pumababa daw, anakaw. Ay uwan tatang, ilakok dagitoy. So ti usar ti paglakuan nga imparamid ko itasango. Pangalalam nga kadagit ha. Intad niya Auntie Helen. Pa nga ilakom, kaintid na nga road. Ipausar mo, kadagiti kakabsat mo Ay, saan nga mabaling ta branded dagitoy? Ha? Gatangan da itinangay na. Basta bilinan nyo dahil dya kakabsat ko, ang handa nga kutkuti ante koleksyon. Masapul nga i-remate damin kanyak. Dya kayat nga agkupit da. Ikakto lang nga iso dati sa guys ang abado, tatang dandang aglako. Kasana ti pamayanta iti utang mo, Angel. Ikisay ko ka diti sweldam. Ay, saan pa lang ante? Saan nga balit ka anakandak mat? Uray mabayag sa akto makabayad, ayos lang mat siguro kada kayo. Ha? Tapay ngay dagiti saan yung akab-kabagyan nga papautangan nyo kat matawanan matiut-utang da. Iso nga okay lang mat siguro niya ante. Nga uray mabayag sa ak makabayad. Kasapulak ngamin ti kwarta, tay gatang ko itilako kay pwistok. Mala, si kati makamaw ka anakan. Awan ni Auntie Tata ito balay na. Ako kusak amin dagiti badbad ito bakante nga silid. Awan mat mangus-usar ka dagiti nga badbado. Jakmat ngamin maura nga itad na kanyak, iso nga ala akon. Sako kami ng dagitoy. Kandang ito'y sapsapatos kan bag nga nagado. Alak amin. Lakok dagitoy. Itad nan tumatlaang dagitoy kadagiti karuba. Iso nga syaklangan ati mangala. Kabagyak mat. Anday ta, naisako kami nan. Inak ilang mga ijerwarte na ladan dagitoy. Tapno saan nga makita ni Ante Inton sumangpat. Umuli ako ni iti alad. Tai puruwak ko dagitoy nakasako nga badbado. Tai awit ko inton bigat. Ikabil ko itabangir. Oops. Ay! Makuryente ang matalay! Kumusta ka, Angel ka anakan? Agyaman akta si bibiyagak pa yanti. Kunak no ipatay kundi napasama kanyak. Agra-ground namin ijay. Naimbag ata saan ka napuruan, saan ka nakurintay, kat nakalasat ka. Huwan nga ron, ante. Hanggang saan nabalay ka anakan, tanatarimaan ng daychay. Sorry, ante. Amo ka nakita yun nagijay nakasako nga. Enruar ko. Wan, namuklatan nga ilibas mo ko mga alaan dagijay. Nga may nakitak iti CCTV iti balay. Ha? Uy, andaya CCTV yo, ante. Katun mo, di mo nakita ya. Sana. Pakawanan da ay di naramid ko, ante. Ala, agpaimbag ka kaanakan. Tao may nakan sukunon ni tatang mau. Taagawid kan ijay lugar yaw. Ha? Mawag nga may tisigod ababaw nun may katagsubli ka nun. Inawat ko manan na. Tanasingpot da ijay ababaw nun. Saan nga agtatakaw da ijay kaanakan? Iso nga agpaimbag kan wun. Taagawid kan, Angel. Nabainanak iti husto iti kasjay nga inaramid ko manang biyanang.
Ingkarigatak tinagpaimbag kat nagawidak, tamabain akon iti ikit ko. Timot pagtagilakwan iti sango ti balay may nalugay. Iso ang nagsapulak manan iti sabali at trabaho. Nagpaayak nga rod kas babaunan, ijay ilay kat jakon inulit ti naramid ko. Ta nagbutengak nga amangan no nakarkaro ti karma adumteng kanyak. Halakastan, to'y pagayam mo, Angel. Nala, pagayam, Angel. Nasaya at unay ta nagnakam kan. Kat di mo inulit tinaramid mo. Awan perpekto a tao. Amin tayo, makaaramid iti basol. Wan nagkamali tayo. Ang adamot la kada tayo amang ilintag iti bidot tayo. Ta amin nga aramidin tayo. At daso papak na. No nasaya at aramid mo, nasaya tumot ti gunggunam. Ang no dakas tar aramidam, namnamaamot nga rod ti karma nga apitam. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Angel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Manang Biyanan! Hello, kumusta kayo? Sapay kumata nakaradkat tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Jessa saan napudno nagantintay drama ngam sakbay na makablawa mampay ti Santos kan Bartolome family di Tabaggaw Cagayan from Roslyn Kate Bartolome. Ni Noli Baklig kan ni Rix Calixto di Taagno Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Jessa. Dear Manang Biyanang, at daidim imot ko kadagiti dadakkel ko tatilaang bukod kapag imbagan ti pinanunot ko. Imbes nga ited ko atulong para kadakwada, ururno ngak ti kwartak para iti sanikwa ngay pundar ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. At iti kwartayo na nang, tatang. Sakta 3,000 pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwartam, Romeo anak ko. At dapay kwartam eh. Apay, nagsweldo ka manayin, anak ka? Uwan, tatang. Aya, alang araw, tanay. Awan makukwartamay kaninanang mau. Naibusan, ta nagnginginamat ti magatang ita panawunain. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga pulo la pisos kat adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasang ribon Adumot ti magatang daytan Ado a noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwartame. Ken awan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Iagbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin day tanga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kurana, ang kinapudno na kat awan ka din, naibusan anak kaw. Ben! Di kalaagbain iti kastangar aramidom alaklakayan. Ay na, Helen aya, gundawayam nga awaten, ti anyaman nga ito jay anak mo, ta baro pay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawa nanti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, ta ited namot aminan asweldo na. Ay, basit na day jay, amaksay iti sweldo na. Nay, anda nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, andan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't daytan. Ala, inta sabtunain, ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta abaka.
Rupat kwarta ka talaga alaklakayan. Di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nanda, masahiyag tabukot mao, anak ko. Ay, sige man nga rod tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta masahin ka iti kada kinsinas ken katapusan. Aywan, nagisweldo gaya man jay kamsat mau. Ket inikanda kami manan ken ni inam anak kau. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay kat, yamanan nyo ata ada pa'y maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga yan, anak kau. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri awan pa'y lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat ka ni Romeo ti agmarmarket iti masapsapol ito'y balay. Ni, apay nga sardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abaga kan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilit. Jak makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marelax ta bukot mau. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangted iti kwartaken ka, lakay. Umanay manday ta apagmismiso uta mong iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da dyan lalaking anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dyan Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam. Uray ampun ni Jessa, taimbilang tamat kaspudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan. Agtal na ka man may tabak-baketan. Kwarta maya, ti pagsusugal ka. Ako libag ka, di ka sumanaaw. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kastabisyom. Uray, ta babaen ti panagsugsugal ka. Ket napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman. No kayat mo, kwenta dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Ta siyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. Hoson, tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam lang itan. Awan ka iskan na kita ngay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Ada nga min iur-urno nga. Ha? Anyat iur-urno nga mayamanang? Kayat ko ti gumatang iti lote. Tano, andamat pa kalaglagipak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siyak, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dakdag iti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan-amin kanyam ti sanikwada. Isong agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasin no dumtang tal daw.
Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas tadananan kang tatang? Basta no anya ti imbagak, iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market, iti balay, iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo, ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang dato'y nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayadak. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko nanang. Ngam agornungak to pa iti kwartak manan nga pagbalay ko. Iso nga mula akpay lang iti prutas dato nga lote. Ay una anak ko. No kayat mo, da kamin timang mula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato'y ta baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Ha? Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali no adanton maipatakdar nga balay ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Malanga road. Sikati makaam mo anak ko. Adto iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo nanak ko. Adda nanang. Di nakpakadanagan. Ibagayo, no da kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kapsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulata nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo, tulungan kayo pa ay. Makauray dita, ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali kada kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong agto na awanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwarta manan, inikan na kalangaruden ni Romeo. Agdawat ka pa ilaang. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang jay babae nga anak ta? Iimot jay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kitaam kat nakagatangan iti basit aluti na. Gila bagbagi naman ti pampanunutan na dya babae. Nan, layunam to'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Adda na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamay ti ornongam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwartak. Tandamot kwartam. Isardeng mo nga minon ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y agbalbalew. Kano kang agbalbalew? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayagak pa itinapaot bakit. Nay, akin ko siya tinagluganam asimang poet manang Jessa. Katkotsik ginatang ko iti sikanhan. Kasta aya. Nasayat tadan service mo ama pa nagtrabaho. Wan data ti may sa nga inorornungak. Iso nga awan may itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rudan tagmaneho. Agpasuruak nalakalang mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Keto na. No kayat mo siyak ti mangimaneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod more ornong ko manang. Ay, haan ngamin nga puro itad ti kwartam Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure ta kanananang kentatang mo ti pangtudak. Agidulin kamat ngamin ati para kanyam. Ay awan han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklako da nga lote ija si dag ijay ili.
Kasla kayat kumanan nga hulugan di ajay. Iornongak manan dadya taga-tanga kit di. Uray hulugan. Anyat kukuam dita sangot ti cabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Ha? Da ka mo't gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadom dita. Sapsapulam ti tulbag ti cabinet ka. Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakal-kalkalam. Tapno agsapon laeng iti kwarta. Lan, sa nga ribo man nga raw, wano 2,000. Awan maitad ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Manungay ti iswildo kanyam nga mga isuro kanyak nga agdrive, Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtaw di ta puso. Han nga kumporme. Ibagam tapno ammo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga Rod, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mang isuro kanyak, Benji. Sana balit, day off ko ita iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan matkait di Kasla sideline mo na datoy. Si kati nalagip ko nga pagpasuruan ata. Si kamati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Yeah. Saan mat mo na, manang? Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ta ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbagda dya ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga ayan me. Kasta ha. Kat, pangiparparadaan na itilugan mo ngay. Nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na. Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laeng mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sano daduma saan nga agawin. Pagturturukan na ngay. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. No kaano abumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti san ni Juan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dragaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa ni Juana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta ka data. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, kasi jay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sa ni Juana. Saan akas kadagiti daduma dita. Abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka ngam naglaing ka pala nga agpangag. Bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Syakit diti mangibaga iti kasta kanyam. Benji. Taada yung nga ubing kangam kanyak. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itan niya kumaga po. Sikat love ko. Kinapod no na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga krasnak. Ape ang hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. To siyempre, driver ak lang. E din to asika kat empleyado ka. Aywan,
Agawid ako may di lugar minton bigat. Pasyara ko man iti dadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay, katuan nagpakada ka ni di opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan magayam kwartang aramating agawid. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano aya ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ha? Ay, sige nga ron. Tay nakto mangirwar ije bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. Aya, nukasta, addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. Wano manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadatala ka ay. Lukas ta. Boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wen tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit kay tayo ado ti karupropa ng artista. Saan nga artista? Basta, kasla nakit kita kaon. Kat nakit kay tayo siguro itadaldalan ta driver kat nga ron ija kumpanya nga pagtrab-trabahuan may tatang. Diya ko nagsubli ti trabaho, Jessa. Agaplaya-klayan nga gabrod. Nag-resign kan aya. Wait, isa rugyak mo itong tiagaplay nga agabrod. Apay ngay, panawanak. Sa nabalay ta para kada tati pa nagabrod ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya? Kit okay lang ken ka. Pautangan na, bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kun. Naigatang ko ngamin ng itilote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang jidad dumalote ma. Ta masukatan to iti ado no makabrudak. Ha? Ay, sige nga ron kita akno adamang gatang. No kayat mo, tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado, tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga ron, tap nga daw saram nga ag-abroad niya. Uray, nalakan ati pa ng ilako ta. Kinapatag, malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang itilogan. Apayaya man Ilako kun jay lugan ko ta sukatak iti may mayat. Padasak nga idamag ka na gajay ko kumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan mi pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apaya sikat yung gastos ngay. Kat saan kayo pa'y mo nagkasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang, Sige kit din. Kita amno sino timanggat ang ijay lugan ko niya. sorry, Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang recruit kanyak. Anya? Ay, katkasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na. Inalan amin. Tako na nga iso ti makama mangilaka di ti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangaluti. Ada pa'y matay may sa alotem. Sana ya? Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sa nikwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak, sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dak to iti dakkala balay ta. Ay, sige nga rod
Ibirok mo to nga rod ano adda mo mga gumatang nya darling. Nalako mat gayam amin ni Jessa, di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita, agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod ah. Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na. Lakaim imot tumag. Anya ngay ita. Nan, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laan. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, na imbusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikanakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan mo balik tigas noy? Ang nagsahol ti dahil kalaban. Ha? Agore ka. Ison samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan mo balik tigas noy? Ah! Hasas, agwalan. Nukasta, grupo na tinakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na kumadyo sa... Di ka na nag-uwit. Uy, umay ka man kinitarakupan ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan iti dagakan logan ko. Nagrigrigatak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tugan nak, Benji. Bulbulas tugi ka gayam. Kasanon nga dya kwartak. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangang. Tagawid aki di lugar mi. Inakisalda di tawid ko araga. Tayo ti pagbayad ko ken ka. Nagawid ni Benji asana nagpakpakada kanya. Iti ababa sarita linibasan na kat manipod idin awanan na pulos ti pakakuntakak kankwana. Ado ti mangibagbaga nga idarum ko kano. Ngam awan serbina ta nagastos na aminan ti kwarta. Nagsakit tinakam ko'y tinapasamak kanyak ngam kit di nagbalin eleksyon dayta. Inimutak dagiti dadakkel ko gapu iti sanikwa ngam napukaw lagayam akaslawan anyaman na. Iso nga ita, bumawbawi ak kadakwada. Alakastan, tugayam mo, Jessa. Alagagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script, kaniti drama, tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless, ititong Galmaysa. Hi! Hello! Dahito manan, tipagayam yo Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo, itinaragsak ngal daw ken oras kada kayo amin nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay pa nagdrama, intay ituloy ti kumablaaw. Hello kanik
Kim Faith Leonson, Carmela Hernandez, ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Geraldine Larroco, Teresita Docosin, Tia Amor, Jenny Torres, Virginia Clemente, Maria Rogeline Abunaga from Rovi, Tapia, iti pamilya Ligado from Lori, Manabat, kastamatan kini Eutikio Veniegas, ni GRBs from Agoo, kan aminan ngagdengdengag dita Agoo, La Union. Intay nga rodan basaan ti surat wanod kapadasan ni pagayam tayo naglingad itinagan nga insa. Kastoy ti kunana, dir manang biyanang, mahilig idi nila kay kung agtaya-taya kadagiti raffle draw. Uray nangina, ikarigatan na tanam namaan na tipan nakabunot, ti numero agat gatangan na. Kat iti maisagun daway, napagasatan ti asawak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na! Ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak itibiyak ah! Haw! Ay! Diyak mailadawan ti kinaragsakaw. Di ka unay agragsak. Ta mga numa-overjoy ka kat maatake ka. Saan? Danag mo na ya. Ay na! Ay sos! Naala konti na pangabakak iti raffle draw, bakit? Ay kat inta ibang kun Agure pa. Ipapas ko pa'y nga gaman, tinapangabakak akwarta. Ang mga numagastos mau iti awan ka iskan na. Saan? Agrubot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya? Sursurun ta amin a beach resort. Ipapas taman kiditag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggastaws bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam tapag negosyo tano isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Madalagan o kwartatan. Nya pala sa pula. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas apangiba utam bursyaw. Apay nga may nga ibaot mo ta kwarta ngay mate. Ibulsa. Saan nga ibaot? ay, di ka man nagbalin apiluso po bursyaw. Amok ang maawatam ti kayat ko asawan. Malaki din. Agrubot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agubra iti daga. Anda makwartatan. Ay bang restaurant tapay. Saan tumapan ag-swimming bakit? Waiter! Agorder kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa pitcher ajos. Ken Ay, ayakan sa... Daytoy man ti inted da pagkitaan iti order o. Dito'y ti pangkitaan ta iti orderen ta. Di mo iririyaw, ta kababain. Si kantikit kita ang dagiti kabay ta. Malagaron. Mangpili kan iti orderen ta. Darasam ko ni mabisina kon. Orderem amin na nakayat mau ta damit pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Tangiwat mo. Anya mo tikas tang ibagbagamon, Borsyo. Di ka lagbain. Tata Bursaw! Umaya man! Woo! Ay dumanon ka, Willie! Adak dito'y unag, tilugan ka! Ala, nukas talugan mo na tata. Wayne, Willie. Kagagatang ko'y di kalman. Iti tausan to'y kutsa ginatang ka. Second hand. Ang mayos laang, ta kondisyon pa'y mate. Ay na, talaga aswerte ka itaatawin na tata. Saan lang nga itaatawin? Kanayon aswertiak. Apay, mano na pangabakan nyo aya, iti da dya rapil draw. Damag ko dakil ka daw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Mano nga milyon tata? Basta! Ada milyon na. 1 milyon. 2 milyon. 3 milyon. Basta ada milyon na. Di mo damagan mamanaw. Ha? Ay, tata. Di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Daita. 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka, tata.
Nalugi nga mintay mula ka na tayong. Bagsak presyo, mate. Iso asayang tinagpuunak. Ikang kapay tinayo na. 1,000. Ina, agyaman nagtatabor siyaw. Nagsayahat ka. Saan kagaya manaimot na dokwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso maawatan ka, Willie. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadagiti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tay mayak di tibalayo, tata. At dadagos kwarta. Uwin taamok tirigat yu asa nga pamilya. Tawang ka nga rod trabaho yung agasawa. Huwag nga ron. Ay na, at danigatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tatabur siya. Awanan yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami idi ka ni bakat kao. Ay, marigrigat kami, mate. Ado, at utang mi ini. Iso nga amok, tirigat yu ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan ti biyag mi ka ni bakat kao. Tumulong kami kadagay ti marigrigat. Share your blessings, akunada. Nay, kunak nawa sino tinakasapato sa nakasikawil dito store. Si Kamagayang Burso. Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Kapaya kastaw na ya por mamita. Ay, awan! Ipadas ko la to in-order ko iti online abadaw kan sapatos kao. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana! Imbagman. Ay, da kayo nga. Papananyaw. Umayak manumutang dito yung store ni Lolita. Awang bagas main. Awang pa'y masiran. Kanamin na masapsapo rin yung kusina. Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo. Ay, tasya konti mang bayad. Umdasan, tido akaban. Ay, sanan. Kababain mo ta. Ay, saan man? Diyak mang lukaw. Ilibre kayaw. Taibingay kumati grasya. Anawat ko Ay na, sanan. Idulin mo kidi sa kwartam. Naimbag lang adan to ka tunyo itasawa minto nagkapsok kaya. Ay, naada kwarta minana. Apay, di yun namuan ayan na nga bakak iti raffle drop. Naamwa ka ng kasapulan nyo mo't day tangay nabak mo Talaki din. Bayada kung tidwa kaban. Tay librik day takada kayaw na nasimang. Ay, malaki makamo ka nga ro dabor saw. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibusan iti kaiitid mau. Di ka madanagan. Tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, itid kantumot nga itid iti kwarta, nga uray di damit agdawdawat. Kayat mo lang nga ipasikat kadag iti tao nga da kwartam. Kaya't kula ida tulungan. Kay numaibos ti kwarta tangay. Di ka ka di madanagan. Tanda manan parapil ro dahin tun umay alhawas. Ay na, apay, amom nga raw, no mga bakan tumanay no saan. Ay, sus. No naparabor ka. Nalakala sumangbay ti grasya kan ka. Iso apatsik amang nga bakak tumanain. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Inton sumarunaw nga dama pangabakak. Tay sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam amilyaw ti inabak mo. Iso nga ti ammo dagiti tattaaw, dakkel ti napangabakam. Ti ammo da adda milyaw. Kaya damit at talaga milyon tinabakaw. 500,000 ko naman. Sarda nga man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababaing iti kastangar aramidam. Awan dakes nga aramidak. Sa anak nga tatakaw. Isungawan ti rumbang apagbainak. No kasta, inikan na kami ni Tata Bursyo iti kwarta mo, ili. Uway! Yung ka may dumawatin tama nga nung may busang ka. Kung agiwarwaras iti barataw. When di mawat akon, mabainak ko mga minturturod ko na. Ay, kayat natagiliblibray ng runa no ado ti tao nga buy-buya. Kastaya,
Sige, inaktuman manan ni Jabalayda. Tabarang ikan naktumanan. Manuti ka sa pula, Elma. Da kayo, ano manot maitad yung manan, tata? Uray utangag ta usarakin to nagpasngayak. Sampay mga min nagbunga dagiti mula mi anatan. Sige. Anay ko 5,000 pisos. Tulong kun kada kayaw. Ha? Agpaiso tata? Saan yun napabayadan? Wait! Barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako na itataburo siya. Nagsingpot kagaya mamada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambak, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong akmet Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kun kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta bursyaw. Anda pagaramatak. Anya, nay, apay ngay. Di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagi jay akwarta. Taimpadawat mo amain. Awan pa'y pakakitaan mag. Madamit Jay ngay magkutsita. Manulat balor day jay ngay. Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko, mate. At least, intulong ko. Saan ko nga imbisyaw? Kahit papanam nga raw. Anyat mapan mo gatangang. Awan. Basta nakpadwan to'y nabatbate ako artata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Di naktaktakan. Anayin sa? Ada ni tatabor siyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, ada talak ko ako may tinuang no kaya na. Amo nga mga do kwarta na kahit. Isu alakwak man itinwang. Kasapula nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baro. Apay na ibusin tayo na pangabakan ni tatabor siyaw. Awanin kat no impadawat na amin ang. Ada tay basay ngay duldulin may. Ngam inala naman. Diyak amaw no napananan. Tasaan anagawid idi kalman. Ay, ang mga noday di pistahan, hindi ka bangi ba nga barangay? Anya? Ang dapustahan, hindi kahit. Ang mga nakipusta? Anya? Awawisin ang amin hindi namin sa nakalman. Ang imbaga ka diya masangaw. Ang mga ano hindi tinapanan na. Insa bakit? Adakan. Kain apeng at sangsangit ka. Awan na hindi ka kaisuna, kwartata. Hinuldapdak. Dandanidak insalvage. Ay na, agtal na ka bursyag. Teko namjak amaw. Nagkapukay jay pistaan. Tapno'y bagakin kanya. Sinurot ka jay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakin ka. Nakipusta ka ijay, katnabak ka. Ha? Iso adi kaglibak, bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kagin sa sangay. Bakit? Sorry. Nasuli sugalan, nagisugal. Makitam, di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Ngam agpay sugayam, anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon bursyaw. Di kag pampanunaw. Sinayang mo ti kwarta, sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kat! Anyat kwarta ta itan ngay. Sapay awan bagasun, awan pay maigatangan iti sidaun. No ko naktumit nga may ngagnegosyo ta, ngam di mo kayat. Anya nga ita, awanan kas kalapimpiman manun bursyaw. Mga nan bursyaw. Anyat masida bakit? Tay nabati itay agsapa nga ulot tinapa. Ululaang, awan bagi na. Awan tasindatan idi agsapa. Ay, Aganos ka, taawan mo't maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika, kas kada asukar kan kapin Ay, ala tarumwarak no madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta.
Nunang idulin ka kumaidi iti kwartam. Kunak ngamin apagpuunan ta iti negosyo dyan nga bakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akong di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan anakapalpalanggwad. Ay, ala, huston ba kahit? Di na konsermonan Tadala maestresak. Aw, Tata Bursyaw. Kumusta? Itala makita ka Di kan sama rumrumwar, di ta balayaw. Ay, may estresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraw. Ala, pangalangay iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano itinuang. Ang kwa, igatang ko iti buryas, tinaglakwak. Tataraanan mi kanibakait. Padasa mi mamutagtara ka ni ti babay. Kay bingayan na matad atan ay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayon tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwartak. Idi saktiadan, tinultulungan ka. Ha? May salakid daw mo, iday, itag ko adagaws. Panunutom kumamit nagitid intad ko kang kaiday. Takil agatan, tintad ko atulong ko ka, wili. Iswarong ba nga subalitan nakmita? Subalitan, tikinasayat ko kang kaiday. Anya? Yala, agsubalit ka. No anya tintulong ko kang kaiday, isumay, isubali mau. Ay, ladingi tagtata. Ni mawan na talaga. Ung tanak, ani ba ka kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay ngaya singiran nak Bursyaw, katawang matutang ko kang kabarok. Ada utang yun na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabais. Iso nga ita, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga minti kwarta. Anya? Masapaw, asorwan nyo ti mang bigbig iti utang na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmay ta, tinulungan kayo day. Ay, awan na. Di ka mat pinilit ide at imulong kanyak. Ha? Si ka mat tinangipilit iti radya kwarta. Isungawang basol ko rita. Apay ngamin ngayon mo kanyak. Injulan mo kumaan, kasta mo lagaya masingiram dagiti titad mo atulong. My goodness! Naa. Pangalaak nga ititid ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata, isutiag diskitar iti ibayad yo kanyak. Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kanawan matutang mi kada kayo, apay nga asingiran nyo tintad yung atulong nyo. Kasta talaga Siyak nga ron kasapulan ita di tulungan da mait. Noan niya tinaitulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramida nyo ita kanyak. Tanay! Awang kwarta kaon. Pasensya kayon, tata. Awan na talaga maitad ko. Mapangkay pala iti sa balay, awan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatataw. Awan utang da na imbag anakam. Ay, agdal na ka, Bursyaw. Sikat awan babay na. Ha? Di ka kundi tulong no agsingir ka magayam. No nasakit tinakam mo at imulaong, di indulin mo la kumanti kwartam. Agraraman kan tumit alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manan, agsingir ka. Ha? Pabayadam, dagitin tulong mo iti kalabas. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasla. Ala, agtrabaho ka kitday. Ing kasi kaswan dagiday binaybay amulam. Tapno adda apitin tangay lakaw. Kat adda pangalaan ta iti kanta. Kasla gumura ti asawak, gapo iti panang sermon ko kankwana. Ngem na panunot na mutlaeng tibidot na manang biyanang. Natauhan gapo kadagiti bagbagak kankwana. Kat nagbabawyan na mati naramid na. Kat ita nagsublimanan iti panaggarden kan panagtalon ti asawak. Kat inasikaso namanen dagiti mulami anat nateng. Alakastan to'y pagayam mo, insa.
Husto amin, dagiti imbagbagam ken nila kay mo pagayam insa. Kat nasaya at mo tanak ami race. Kanya nga rod ang daditan nalpasan ti amin. Sanan ang maisubliti na palabas. Talaga ti babawe ada ka na yun iti uday. Ang saan pa'y magkidyan na daw ti amin. Habang napigsapay alay agtrabaho lata. Anyat amuna. Amang ano iti may nga aldaw kat adan tumanan grasya dumtang kada kayaw. Kat no bilang mapasamak dayta, bagbagam tumanan nila kay mo. Palagi pam, ibagam nga amunan ton daramidan na. Ta amunan tumatan, nagiti limitasyon na. Ala, pagyamanak ting ka pa nagsurat pagayam insa. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam tayo nga insa. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.